Haga jing pen khalai nak benta jing lai ka Europa League quarter final menta ga Samoy Arhajar Arpeulai Arpeusau. Ka Kenhun u Di Maria ka Benfica negeri Portugal. Ka dia kun Persia ya ka Kenhun u Aubameyang ka Marseille ka badai negeri France. Ka klub Kleinbor jong ka Bundesliga menta ga Samoy ka Leverkusen. Ka dia kun Persia ya ka klub negeri England ka West Ham United. Ka Kenhun u Giroud ka AC Milan, kan kun Persia ya ka Kenhun jong Paul de Baila ka AS Roma. Bat gini baru artli kita ke klub negeri Itali. Kat baga Liverpool kan kun Persia ya ka Atalanta. Hagway par gajing pen khalai nak benta gajing lai kai quarter final jong ka Champion League benta ka Samoy Arhajar Arpeulai Arpeusau. Ka Dortmund kepada klub na Germany kan kun Persia ya ka Atletico Madrid kepada klub negeri Spain. Ka Kenhun jong Mbappe ka PSG kan kun Persia ya ka Kenhun jong Lewandowski ka Barcelona. Ka Kenhun jong Harry Kane ka Bayern Munich kepada klub negeri Germany kan kun Persia ya ka klub Baratba negeri England ka Arsenal. Bat ka ladu aka Samoy Baladeb ka Manchester City kan kun Persia ya ka Real Madrid kepada klub Baratba jong ka Teuba Europe ka Bakhuri ka nam job hadu khat South ya ka Champion League.